iz poraza, motivirana za pobjedu. Ovo bi mogao biti dobar meč. Nadamo se da neće se povući. Očekujem eksplozivan meč od početka. Obojice imaju štošta za dokazati i sebi i navijačima. I krenimo. Kontra gardnje Šolaja. Šolaja otišao korak nazad na početku. Pustio je Sičaju da uhvati prvi korak prema naprijed. Nisu nam još pale ni jedna razmjena. Evo ga, napoj Gegan. Lijepo to Šolaja izlazi na nogama. Dosta ima bradu, ima dignutu Sičaja. Kako brzi, eksplozivni pokreti Sičaje. Fintira ovdje Sičaja, gleda malo kako diše Šolaja na te njegove provokacije. Hoće li se otvoriti možda neka prilika za napad? Ovdje pametno kruži sa lijeve strane Šolaje. Mijenja strane Sičaja, ali sad je Šolaja preuzeo tu inicijativu na sredinu i sad opet ono ko da se izmijenjuju jedan drugi koji će držati tu inicijativu sredine kaveza. Nijedan neće krenuti ono kako bi se reklo do kraja pogoditi. Još je to ispitivanje. Oprezna otvaranje borbe i s jedne i s druge strane. Neće imati previše strpljenja Morača ovdje. Navijači traže akciju. Jako oprezan jedan i drugi sad Šolaja. Skraćuje tu distancu, ali... Kakva čista snaga Sičaje. Lijepo je to Sičaja neutralizirao. Hvati na taj single. Šolaju teško je ovdje čovjeka baciti. Sad su točno ispred nas borci i još je to ono dok ne pukne ona prva snaga, prvi se istroši onaj prvi dio energije. Još smo na tom dijelu borbe, a prošlo nam je već 3 minute. Okreće. Jedan okreće, drugi okreće, to ide u krug. Pokušava uhvatiti, tu je sad je ovo dobro što se tiče Sičaje. Ali pušta taj hvat single lega Sičaja, a Šolaja to dobro overhookom neutralizira. Jedno lijepo koljeno je ubacio Sičaja koje je pogodilo. Vidimo otvorena usta Šolaje. Lijepo je sada ovdje okrenuo Šolaja Sičaju, ali borci su se odvojili. Krećemo od nule. Idemo opet u sredinu ringa. Sad je lijepi udarac bacio Sičaja. Primio je udarac, izašao van i vratio, kontrirao Šolaju i poslije toga ušao u rušenje. Ovo je bio jedan jako, jako lijep potez. Sad treba malo napraviti štete da bi mu se isplatilo to bacanje, jer nova pravila ti ne daju prednost ako bacaš čovjeka samo i ne daješ i ne radiš nikakvu štetu. Jedna podijeljena prva runda. Onako, ko za prvaka UFC-a nekada
smo gledali prije ono kad se stoje jedan ispred drugog i neće ni jedan, neće ni drugi. Evo sad to gledamo u FNC-u, je li FNC toliko još napredovao i borci su napredovali da već sve znaju. Da, nema ovdje srljanja, jedna jako oprezna runda i sa jedne i sa druge strane. Kao što smo rekli u najavi, obojica se vraćaju nakon poraza u kavez. Pa su malo i oprezni tada. Završit će ovo ovim klinčem, a idemo na predah i vidjet ćemo što će nam borci ponuditi nakon predaha. Po meni podijeljena prva runda, ja ne znam kome bi dao pobjedu ovo tu. Možda je malo veću inicijativu imao Sičaja, pa bi mu navukao bi mu tu prvu rundu, ali jedna jako oprezna borba i jednog i drugog borca i veliki su ulozi tu poslije tih poraza na početcima karijera, ajmo reći. Najviše bole ti porazi i onda si poslije tu moram pobijediti sad kako god znam. A to je jednom i drugom u glavi. Naravno, po godinama iskusni Šolaja također se ovdje bori za svoje mjesto pod suncem u FNC-u. Jedan i drugi su dobri skalpovi. Sad se malo digo tempo. Barem tog nadmudrivanja na početku. Kreće Šolaja sa ljevim high kickom. Dobar prednji direkt Sičaje koji je prepoznao trenutak i odmah kreće. Jako lijepo rušenje. Na rušenje. Jako lijepo rušenje Sičaje. Htio bi se ubaciti od kad nam je došao ovaj trenerski tim u ATT. Mislim da se može vidjeti to po svima nama borcima kako smo promijenili taktiku, kako smo se stabilizirali. Ovdje je uhvatio, prosti. Samo ti. Mislio sam da je bilo blizu. Izvoli. Dosta je bio napred, da. Što sam htio reći, trenerski tim od kada nam je došao Luka Jelčić, Vito Jelčić, Goran Borović, znači to se zaokružilo sa Stipom Todorićem i sad to tvori jednu ozbiljnu priču koja se može vidjeti i na našim nastupima. Ne samo jednog borca iz ATT-a, nego svakog pojedinog borca koji dođe. Tražit će ovdje sudac aktivnosti ili će borce dići na noge. Tu su laktovi koji mogu zaustavljati to dizanje. Koji vrlo lako mogu zaustaviti to odluku suca. Jer ipak kad si aktivan dole, kad udaraš, ne može tebe niko dići. Svjestan je Sičaja da od Šolaje neće biti neke opasnosti za submissionom. Traži ovdje negdje da se otvori prilika za ground and pound. Pokušava proći Sičaja u side mount. Ovo mu je odlična pozicija, ovako treba držati i zadržavati borbu, ali sudac traži borbu. Vidimo tu trzajeve suca, sad bi ih mogao sudac dići. Dobar sad je jedan prošao. lijepi. Ako ide u lijevo, ide u lijevo. Odlične laktove radi Sičaja iz partera. Pokušava već neko vrijeme zarobiti tu lijevu ruku Zorana Šolaje koljenom, ali bezuspješno. Jasna je namjera i koji bi se put otvorio u tom slučaju. Vidimo savjete mu daje Stipe Todorić, master jiu-jitsu.
Doveo ga u svoj kut Sičaja. Isto je u jako nezgodnoj poziciji Šolaja tu kad te dovede do svojeg kuta boraca. Sad je ostala ruka, da vidimo će li Gegan to napasti, taj arm triangle. Neće. Traži ovdje sudac više aktivnosti. Nismo je dobili baš, ali ostaju... Sad je ovo iskusno odradio ovo Šolaja. Odlično Šolaja koji se diže i kreće ovu razminu. I kreće u razminu odmah, da, jer zna da gubi ovu rundu. Dobra dva prednja krošeja, lagana, ali dovoljna da spriječe Šolaju u nastavku napada. Sad jedan lijepi high kick Šolaje, ali ga je skinuo Sičaja. Gotova nam je i druga runda. Druga runda je gotova. Nemojmo brzati, nemojmo završavati prije vremena. Sve nam je spremno, krećemo u zadnju rundu četvrte borbe večeri. Dva zadnja direkta Šolaje. Dobro se kreće Sičaja. Bilo je to malo... Kruži oko, ali ovo je sada problematična situacija. Pokušava srušiti Sičaja, opet Šolaju da završi sigurno taj meč, ali ne da se ovog puta je spreman Šolaja na rušenja. Zna da ne smije borba otići na tlo, jer kreće još jednom Sičaja po rušenje. Malo je to bilo neoprezno. Svim silama će htjeti Šolaja održati ovu borbu na nogama, jer zna da mu je to jedina šansa da izvuče nešto iz ovog meča. Traži sudac akciju i evo akcija odmah. Sičaja je odradio točno onoliko koliko treba mu do sada. Daje ovdje leđa Šolaja. Sad ćemo vidjeti hoće li to. Sad je opet dobar okret Šolaje. Svaki put kada krene ta ruka pod bradu, Šolaja uspije reagirati na vrijeme. Dve i pol minute treće runde. Četvrta borba na kardu. Welter kategoriji. Stvarno taktički jako lijepo. Sada ono vječito pitanje iz navijačkog kuta, je li ovo ispravan način vratiti se sigurnom pobjedom ili ići nastaviti onako kako si bio prije poraza? Sigurne pobjede, ljudi malo to krivo si percipiciraju u glavi te sigurne pobjede. Šta znači sigurna pobjeda?
Nisi ti siguran ako nisi primio ne znam šta udarac, ako nisi napravio štetu, ako misliš da si pobjedio zato što si samo siguran bio tu, nisi primio jak udarac. Dovoljni su nijanse ovako kao što su bacanja, kao što su napadi, kao što je tih par udaraca koji ih prođe, ti misliš nije to ništa, nije mi ništa, obranio sam sve ostalo. Ovo je jedan jako ispravan put doći iz poraza. Samo koga može držati od 1. do 15. minute, to je. I da moraš znati da pobjeđuješ, moraš nametnuti tempo toliko da pobjeđuješ, a opet da si siguran. Tako da, sad je, uletio je Sičaja u one triangle, jako si lijepo izvukao Sičaja sad, ovo je bilo opasno. Toliko o sigurnosti. Skoro smo imali obrat. Idemo ispratiti još ovih posljednjih 40 sekundi. Šolaja mora krenuti ovdje na... I puno je pogodio sad Sičaja kad su se digli iz partera. Ide po snažnu završnicu Sičaja. Nekoliko dobrih laktova Šolaje. 10 sekundi do kraja. Ali nisu toliko značajni ti laktovi od ozdola, pogotovo sa tim sa strane, sa ovom malo kosti je teško nanijeti štetu neku ozbiljnu. Kraj borbe. Pobjedu Tomislavu Geganu Sičaji. Bravo Gegane. Jako zrela borba. Jako je lijepo bilo ovo zagledati ovako meni kao iskusnom borcu da se vratio sa ovako sigurnom pobjedom. Prelijepo.